Komori siti majulungwe ala kulli hali sonti pia ikamrengo wana Komori ngamuhandao janazi enusu hao mwerengesha hao nesha hanyu mwerumiheli mwanzao nyino wana hanyu no onruashe neze family mwerenge makanti na mpado mwewarumia harma daraja werdiwejewe la pizo wajuanza wasikinie siwahenju metinde heli ala kulli hali bumhadu sehen ala kulli hali gebido wake respeza hele toifa la hatu gebidio mdoele ukaya le toifa linu toifa la simbuha linu toifa la chadamu ya wanrikao wanza le toifa linu wanza lienshindo ala kulli hali le toifa la Komori kaljendelo ambiyo lijelike toifa la wanru walirenge walitehoposhoni waduwo wanansi wehifa wajujwa wakenti ngono mwanadamu ya ulwa ya hafa ngwesho mhadu saini hajan konti balahama bala ilanyonyi ya parisiwa umriya ikaza ugumba yuka ya hailimbi wanadamu mruharambi yohamba ilimba ono ngwendo warenge nyonyi ala kulli hali uwo mwanadamu ya simbusha ile toifa umanadamu ya simbuha yanza virlie amani ya toifa umanadamu ya virlie ama prezida yabo minhunda ya sumani umanadamu ya simbuha ya Komori wonde yakahambilo kaidhuru hani roza mhunda kaidhuru ala kulli hali ibengetsirengesho bahashinu ni hebanu hamakaulu mashash neshamhadu sayini yayamba hosoni monono emakatianu nambi ala kulli hali trosetro adusaini amanzoni mnikeo na diveri mbabini mwambiokaya hazamba ukaya wakati president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wangarujujana president hoka wala havotewa hari madaraja kwa Komori wa mchagua yake president wa hoa Komori wakati yaka president yeye Mohamed Hussein selonda yeye sikaurema president Sambi na minde fundi muitanda mjini minde imamu muitanda mjini ikaya president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haja itanda mjini mihumnika emimbari na mjue mwishie mri asoma na mwishie mri kaungu jozwa kajaparo kubali Mhadu Saini yamba haninkiwa emimbari ay president Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rawahu Mhadu Saini kajaparo kubali yatende homimbarini mihumnika emimbari tambatende yekakiri shabala miuji waka kajakiri ibinge Tanzania avance mbavizi habari yazamba abo kahaka humrema Barcelona nde mbaba jendo hutalifia na dini selondaye wahe ukayeshia mwambie ukayanda bala Abubakar Shamas eshari zingamanya tsi ushia eshijora unitsi wahabi ala kulli hal ono singa si Ulaya gari rumao ni watu na dini watu wa Islamu watu wa Katoliki na ngari fanyoze hazi reni kwa mishahara heze nsaba mwili za hatu ngasi Ulaya edini inu yoke ampeshe le toifa kafiri linu hari madaraja yukaya wanadamu waziye watiangalie maisha bora hao ba vanumuhunu eurumo la Islamu eurumo la Katoliki izo wanadamu uzirambali wandu washinda watafautisha za dini hizo deze juma kasi onjume ngarenda ho jumani deze usiku za Eid kaze tereza futu zijaza hunu huitalifia za dini hizo deze mfumbili ekawa wanaswara ngwenda harmaza ile glizi za hao zizilila yabo shaizari zingamanya sideze dini hizo hata wakahanza wachoyo wa Komori ne imani mfuvilo ne mwana mkomori wahadalwa harima zebatani za haushia paushia warenge mwana mkomori wamtahar masanje wajideklare mashia warenge ngwao hobavuni mwao ngwarumishi hao hobavuni mwao Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wakahumdute kaeshia wamrenge wamkadamiza ngari juao he popularite ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi leo
kamna ujwa mje mrengo wa nansi mfanyise sawa no wanruma warenga mwataho maboshoni. Alaikum salam grand notable heri na amani. Hamando wanansi mwarenga mwataho maboshoni wafanyo hazi wa mndoma pesa zensaba mwiliza hao wajiwasulisha daraja yokaya ngomba vizazi ndukavu pokaya warenge uhayati unu wabadili ne dunia kwa jebadili ne izo mngu ya hamba ukama mwanadamu gebidu ya jiamini. Gebidu mwanadamu ya jiamini heni afanyao heni hazai amini na amini yokailande imbaomba nruhali heni hazi waisoma na amini yoka ila de societe ijohu wangua heni ilmu waisoma uyeleukaya ilmu inu nejo unendesa mbeli hunu dunia na akhira. Mafundi wa dini tindeheli hiyo. Mafundi wa dini waswamba wende wasomo dini. Waja warenge dunia ndio waikaza voso juu ili wahunde pato la dunia. Lanatullah. Kwezi hata kwezi. Usiku leo Muhammad Hussein subuti harengeza mimbari hizo. Womru yamba fundi mhumu itanda mjini. Womru yamba fundi mhuyu ikao de ongozo o usilamu nedini harmale jiji letu la itanda mjini. Hasubuti ngurambi yokaya wi komanda feswali haralo hitwa confirme ukaharalo hitwa shahora lo hitwa hula ikalejitimu yara lo hitwa komanda feswali kabana bulu anketi kabana mfanywa mahakama selondaye kabana mfanywa mahakama okaya wala haji rohitwa wala haji uwa na mwishie bo wanansi wala yamba ulande ongozo edini na usilamu hari madaraja yokaya yende ukonfirme yokaya komanda feswali na muti na salimu wanalohitwa shaika legitimu ema soroda wala warohitwa pende interrogation warenge komanda feswali wamchashibani leo hardi haja confirme yokaya wi harohana bunduki harohanioje emrumaba mumchashibani banu warende majulungwe ngamjo utwaye majulungwe waloho bavuni mwanyu mto wabambenrwa hala waloya wa mhomba onize nkaro mto wani nkamaji wa hanwa waloya wa mhomba onize nkaro mto wani nkahazi wafanya waloya wa mhomba onize nkaro mto wangaliano unono wa hao waloya wa mhomba onize nkaro tindasi waungwana ala kulli hali singarifanyo hazi ndamonao elera inuvansila hazini rehunda mali heze nsaba mwili za hatu ngarifanyo hazi rehunda mali ho binadamu wa hatu he ankli ya hatu heze mvuza hatu kamna urichwai harma daraja ukaya mrenge tuwaiti birimbavi mwanama tuwaiti birimbavi abona karma otorutu tishiambabize batani hata njatimizi ntoisha njatimizi 15 minutes ntoroha ili nimninke majawabu ya makaulu naishi ya hukaya na mbiaze batani ya kauzamba bopi hali akuli hali leo si wanrika ongari jwa rifanya hazi rihundu mali henze ntaba mwili za hatu karna ujwari kubali richwa hilo hawana damu ikaongwa richwa hiyo warengesha haonesha hatu warumileze fami zao wadoro na majulungwe hali akuli hali kwezi hata kwezi awabaha mkahanza mjemwelewe falsafa mshinzi ilono wanruanu kakwati na ndongo kati ukatili ngo utayari wari sakrifie ze vizatu wari werife pia ono nobora wa wasuli daraja ukawatoka hari mwaenzi dahari na mkeniyo mdole riba rubwa hiyo na mkeniyo mdole sheheniyo na mkeniyo mke wanrika kamna udola zesana uzwadi ingo ngari mwambia oni raili ngasi hai kamna ulazi se harmo uzwadi ingo ngamjo dola no sisa emiziyo ne emizigo hiyo sito johima barido mbaji nini nyima katili mayahudi mkaza ngozi za kisilamu shantu amini yoka usilamu mfukole muuranazi
mkaza ngozi za Kisilamu no hadaya ukanyima Islamu shantu amini Islamu karwahitwa Islamu kadhulumu Islamu kasaidia uchwai Bomhad Hussein Islamu kasaidia uchwai nganyi yabo ngamrohitwa wanansi mwerdi mwejamwe kansa haufahari mweazamba haufahari komanda feso aliharalo hitwa ngari kubalioka haralo hitwa harole jukumu shaika legitimu nyezi mwajele rundo ya shwaba habo Bomhad Hussein rupe mashisho yao rupe na mbuwa ruhensi udo jangalezi feli hizo urambuwe usiku wahima angalie ederaja ukamwa nansi mweroho hito mlosubuti mahija mwe zikonfirme ukaya rirwa hito wanansi rirwa hito madhamana wa daula wala wakauviri liya hifadhi yansi rihensi zendisha hizo rido hima resubuti rahima rekonfirme uka wiri wa rohitwa na kama bulu anketi kama bulu mahakama ala kulli hal kwezi hata kwezi heni mkomorikao ngu amini wa ukweli wahemasiwa hajohanza zinurianshio harimaturu lewa rilionao wa mahala rianshio hunu henda mahakume mahanshirini ekomori hatu wanahatu waenshi zinurianshio wa mahala rianshio hunu kwa yatauwa yatawe nanga ya rohe yatawe mnahawa wa burda wahemasiwa ya rohe yatawe mnajua mwema wahemasiwa ya rohe yatawe mna baridi wahemasiwa yaje yakensi harma shida na neji ya dore mwano handwa wakati harma mnansi yokaya ngwendo hazini witweri huro haza homidi hununga mwanao elera ondu walalao yonde elera rifanyo hazi siwa henjume kwa ujoruku kwa utawuwa yokaka ya janshi ya harma mizerinu shangari ya shio avoritsona shua ravambwa ni mayahudi makatili wandu watona imani wanadamu wapeu wanadamu ikawa ngari aminio yokaya nusu ya hanyu zenyama za hanyu rijozi tamu ndo karja dozila hokabo rijozi ni kathamani rijozi tamu ndo hokang nyizi nyama za peu za tumba mpaka hari madaraja ukatinuka ya kamtuve mwenansi ya lambahinu shanga mrohu hito wanansi mrudi mje mdozi konfirme ka rirwa hito wanansi kama nabulu anketi itoka uyonzi rirwa hito wanansi kama nabulu anketi itoka uyonzi kwezi hata kwezi Bomhad Hussein hatakeleza makaulu yole yakauntongeza ni duduhe moyo emakati na viramba viharamo mswala hata numnyanya ni jalil mikema jawabu hukayangu subuti yango kaya ekomarinu inu daula uhuri daula yojwa ijiranga decision karitule wa Marekani karitule wa Europe karitule wa Faransa karitule wa mahala itoka uyonsi wajewa dori diktea weri nikandrongoyo hokainu nsi uhuri Bomhad Hussein nsi uhuri yabo manzo mrengezi hiyo jandini mwaparoka endepanda Bomhad Hussein jandini mwaparoka endepanda mto udepande nema mjamaje nema kolo waranguma hana mida jandini mwaparoka endepanda jandini Bomhad Hussein ujwarambio kaya nyi daula uhuri bahata shesi wa mjijengo shatu mto subuti marenga decision kanyi daula sham depande one mkolo yarima yarikadamiza maha ziwi kume zaidi jumori utabisho wa baya hatu nema koko hatu yardi ya jaribu shesiwa radiraone ukamardi majama wakafanya mkataba nyina wala waja wakafanya operasyon wambushu waritabishize wananyasi salamu tukufu Ustad Said Abdullah Said Hassan nguna unike khairi inshallah waritaribisha wanansi warivambaziza shasiwa washitie mavumba hari madaraja ukangasi Ulaya ngariona wanadamu watona papie ngwalalao hari mazela gara uwani kahema wala lavala dini maparo wana Ulaya ya juha wanjia hari mazela gara wawadumbiza ngwa joka wala wandu watona papie waja warengele taifa la hatu
mwanzo watie eni antrohe mwana maore ne mwana mgazija ne mwana mumzuani ne mwana mumwali wa wasampanye harma daraja waja watie eni ila harma daraja ili wabambaze emasiwa hadu saini ngamziona umzikosione nyinde mawani kazenzia ili mjilave mabebala zenozinu kamtuzi jua ni maadui ishajori zingamanyati ushinya ngari mwambia one hajojo yake no ushinya wahahe on yake yabo yafanye maswila haya hahe kajajo zingamanya hata mwana mkomori ya amini izo sine za jozingamanya emasiwa ngasi munu ngari fanyo hazi sina wandu wasona dini hata ijo kiri yokaya ema zefatu wanji wala basara mbavi nosi kapso adunga harma mwendo hao ngare ndore fanya hazi reunda salere hezen saba mwili za hatu bom hadu sayini kwezi hata kwezi hadu sayini utekeleza makaulu gosubuti wa mbokaya kabati daula ijoka huja iri jusize shebao ya heze nongo ikaongarzi aminio hukaya kwa na uja wajori dikteye na bomhadusaini dini wa paroka ya huri bomhadusaini dini uransi zensa zane zentoro urensi ochwa inomba kama bango hadao wanansi ngojo hadawao ikaongo ajo mhombani eminduze nkaro shakuna uhada ya mdutoka uyonsi ukaunge aminifu ngujuo kaya zetabu zinu zohenda mwendo zibadili nazo wano angarijo wananizo ngari wanona anyi ngari mwambia unibo mhadusaini ngari wanona anyi heni taktibu na shwabaha yokaya mnyezi mgwari ninke ili rimbambazeni waje taifa na daula na generation wajohelewa wotwania no ungwana no ukweli rimeriwane no ubesa ufu ribasa uwe masiwa zeno izonga johuja na ngamjohelewa kabati manadamu ya joparosubuti ya jabo ya wasudi daraja ze tabia nziro tara hamfu mazifanya zamba bala mwamba mkaura savoti msise mjusembiyo wana wazaza hatu no anasho hatu no wajomba hatu mwende sembio weo wende wachaguwe wana masilaha usubuti ujabora mbio kaya azali havoteo havotwa nindo mrenge wanansi machululu mfanyezo makahanza ili mbabaise dunia yoka warese wavoti mfanya hari madaraja mahakama dabi wambao kaya mahakama mhalalishi de mahakama yao we wambao ukawaziri wa mahakama wa kajumo rahitwa horahitwa zila wakauzihalalisha edamu wakahita komori yende mahakama rujoka mokangarire kazawifu bahamaka bumhadusaini mahakama daya mahakama raona swadi za mrangwa mera mumwali yakadwenda atahazi tupa sizifunda zitupa za zipande yakadozi rengezi sisa hamvu ya somhono ya tsuhura raona mzazi ya bala irumba yarenga zebilete yakadozi sisa hama wala mwanadamu utosho ngondani izo nizo joka ujombe rijua kamiji waka ukaza ze biro za mswalata izo ze wavu izo wehamba ariba langware sa voti nangari joba la ze voti waka uzire siza mala homan rojina wandi hoze bilete wenda waka fanya makesi ya nyumeni walekeze na listi za nyumeni lekeze alafu ngojo rambio kaya azala vote havotwa nindo halalishiwa ne kuro supremo abo bada halalishiwa kabati mwanadamu no abongura mbio kaya ensi ya komorio kefanisiwa ensi ya komorio ntihuri hardinguri ni mfano wa Marekani wahe perezida ya roha ne perezida ya rejei nguri ni mfano wono abongura mbio kaya ensi ya komorio ntihuri Marekani kwa na ujoja wa ridikte Faransa kwa na ujoja wa ridikte yabo mlona sharia shanywanyiche mlona mfanywanyi wanyiche ngorengo mifano yanti za develope yanti zesheleo wananti ngorengo mifano urendeje mumhadusaini ala kuli hali
ngorengo mifano urende jobu Muhammad Hussein ngar mwambia uka saswifi vanu wanansi ngwaele wao ngwa maizio wowo ngwarambu wao shawada za ngwambimi saoni mtijorenda rijojo wa solidaraja ukaya eni wakatoa rijo hutia kamna hunda mbabanu mbire yonde mana kasonti pia ngari urengawe swabahashinu rido mwambiani maudu eni wakati zijo ulai yanze ziwasuli daraja ukaya zenungoi zori mchani harmo wavu kamna hango ukaya bala karja kamuhadharishani no ngarambo kana mwana hane mwana nsingurambuo mwana nsingumaizi Muhammad Hussein ala kulli hal. Mahakama Dahabi ujoka ujaurambi ukaya Komori ngabo mahakama ya halalisha voti yanu mahakama ya ndo yanu mahakama ya lona ndo de mahakama ya Asumani ye hansi mjomba ne mwana mshe ne mwanzani no la jomnikale patrola mali de mahakama ya Idrisa de mahakama ya ho au mahakama Dahabi Muhammad Hussein ala kulli hal ebenge do juwa helu rongo wao do rongo za mbese o choi wao kawajabu wa balaze delegation za Marekani na Arabi Sauditi na Tijidani udo jabo wanongonea shauti subuti uhe abantu hamba abantu ngorongozo wanansi ngwambo wanansi kanso pani haho urongozo na haho ne mrumshe donongo ne mrumsha haho wembiaziza shauti subuti baba no si wanansi ngarele wao si wanansi ngari maizio si wanansi ngasi mahalaika ngari juao namna uchaguzi wakafanyiwa Muhammad Hussein ngasi munu pia ngari juao namna uchaguzi wakafanyiwa ni namna sonti pia reka ujitekeleza harima masanduku ya uvoti ngari juao heli zenoizo zeka rika uvoti rika uone heli voti za kavira kawandu wakahamia marita mwakabo ngune msamihi sihabili wakawa mwenjozima ono shati utovu adabu na ujabari wasubuti jazano mrifanyao Muhammad Hussein fudo subuti umda kilo we jamba mahakama halalisha ndo mahakama da komoringi wa mahakama yokai halalisha mwizi dawe neshe kundisha hanyu mjamdaya komoringa mfanyozo manzao alafunga mbiroma ambaye dunia ukae komori wabiri voti komori wabiri voti daho komori wabiri voti daho Muhammad Hussein venge heli mrongo wao hiyo ngari mwambia nukaya karna ujwari mbeni nafasi ngari rambwao ngari maizio na ngari rambwao zebatani za hanyu sha yende daraja ukaya ngari jo mchani harmo wavu kamna hunda mbabanu mbire kamna uchwa mrenge wanansi mtuarenda machololo sonti pia kanga wajabo watunda mbendu wahala ikanga wajabo watunda mba majiwa hela na mba majiwa hano zenzi zimenye haka watu jitahidi yokaza nzezo zifanyiwa bali hata onono hao wazingamanya hata onono kwa tunda mbabanu enda wajitwa bibu wanti pia wene ya Bushini wanti pia wene ya Dar es Salaam wanti pia wene ya Egypt bel hata ola mchwai mumali yakaujaya chwailwa yokaya ari hachwailwa ni gouverneur Riziono City Faruata ende bala hakale foto hilo amjoka majitso babudu ono amjoka majitso de arema City Faruata ola abo ya wasuli daraja ukaya ende hakamenya le dzina la hai harma daraja ukaya kajarenda mruzema kajarenda fami njema gamjoka bala hatoka enda bala ende adziwa career ya hahe maudu ya jojwa ya hunde bahati uka yende ya rubishihe harma ya daula harma upole na dignite ya ninki wa heshima hakenda adziwa na mo ebenge emchwa yuola mumwali Egypt ndio hakenda azihirwa abu ya pamba uka wonti pia wene ya harima zenti bali na bali abo homa siwani hutozi hiro wonti pia kwa tunda hazi wathanya waene ya harima ze place publique wakanti yabo kwa tina nongo kati no tokaya wachwailwa wejaba anuela pizza wanadamu wajokana irumbi nao ebenge Muhammad Hussein kwamba
nyinti kamfanisiwa shabanda mlonti kamfanisiwa utidoja we unesa mifano ya Ulaya na Marekani ba Ulaya emifano unesa o Ulaya wefanywa voti eshati ya hokesi ni show waziwa jojoja urenge mfanyi sasa wano nisimani simono jana video hakawira habanda ya japaha awalala anjahar male katikati kaja subuti ya unihazemenje ili asijorambulwa abiri hakaushalaza yanjie abo yalonga mano mjiula yanjie harmo mjiula yaone dega yajiri mtido walala do chaza jiro fariza ho hizo uti walale basumani ngaruhambiao ono uti walale ujichakanga mkaidi ngwano no wingu ngowano nizo nguya hamba rienshi nguhamba eni hafana kafaniwa urengo wafwa haya wahatungo warohitwa wewende wadzane na jisi urengo wafwa haya wahatu basumani ono ngwendo wadzihana na watsinokaya wahosiwa waswaliwa wakafaniwa urengo wafwa haya wahatungo wadzihona mbere nasaya basumani madhambi yao pia huyakwimile ngojo na adhabu duniani akhira ngojo ambaye laitani basumani ono debenge utsidwa bwanda aya babale majala yoroshea eni wakati wajoja bala husabala hujozama okakatwanza bali mundu itsoka uyonza yajo uzamisa basumani benge utsidwa bwanda nele gari nele katikati laho bwanda we jaho mijini kaka ewo ihambi waje woi ono basuma kujamba we mkaidi dobe nuha ono ngo bwanda urende dobe nuha makati wendo watunde zedega za jiri harimwe miji dobe nuha utsido bwanda haya ibenge live ya hangu ka muhimu ni viremba harimwe mna diveri huo sha emakuswada live de video na yona na Mhadusaini yaifanya aba hari madaraja ukaya mukondane ukaya kaja kaanza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ba hakashia yeshia nimwambie ukaya emashia ne mavurantsuli ono ne malesbiani waondo warenga waliho bavuni mwao ono safari ya leo siria daemu hata wakomori no shia wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi anda haya ujiha sonti piara tukaujuwa ndongo hamandizo ono shaya ujiha siri hada haya neserongo hizo bezo tsineza zingamanye komori hata sindizo tinoza ushia venge mtsiri hada haya mrenge sambi mumchaya mkauyenga sambi basambi wa komori wakamwanza mja mprofite he esprit mfubi ya he mwana mkomori mprofite bala mrenge mwana mkomori mumkadamiza mrenge mbonzila mrumia vinge zenongo hizo karna ujari zibe nafasi mjeba mduambe wa komori mnyanya na ndrabo na mswalata ujao upande wa zevoti za mswalata ngore moifuba ka komori hujiri voti komori riraswa voti asumana haundu indi sumana bize voti asumani hamia wajomba wala asumani on harende harengo wajomba wala warende makulu hawarenda nazijomba hawarumia hawapashaja farasi harengo wa komori hawarende machui za bilete za kajaziwaza hardingu jwa renge mbonzila dombe dunia kaya asumani havotewa ba mahakama wamba yokaya Cour supreme wamba asumani de ahunda wewe nde uzambo bobo Mhadusaini Cour supreme ilo nando ye hanso aboni ndo yibiri liendo ketubiri lio wanansi yongi wabonge ubiri yawo wena mze beluha ge ubiri yawo wena asumani ge ubiri yawo wena ambariha ne jamandawe on shayo ketubiri yo wanansi ileti Cour supreme
yokayeto natija za voti za daula ila kuru nda ila kuru yaka utolo harima rongo endrini harima ze competence zovirilia imananti ija harima kuru yokaivirilie asumani nele jamvi ili wake harmongozi wahochwa iuo hata dahari ngari mwambia oni ukaya ngamlono sanu zwadingo ngamkaloni ziba ngari mwambia oni karjambani nafasi na mkena midile ya majeni wakati mdo sisemi guguma hiyo baha wallahi billahi karnambani nafasi au mwende Pemba ngafanya zila mdingo ufanya ono mreze daraki za hatu nangari mwambia kaina uriona kasiri amini Mungu basumani na mfanyeni mjofanya hata ono na mjofanya hata na mfanya makutubu na makupukupu yala myehensi yokamkebo dahari ngari mwambia unuka kamna hunda mbaba numbira raili ngasina moyo na singari jorithisha wanahatu ngwajodo enzo wanahanyu ngari mwambia ona Mwamjodo tembe aneze maliza daula shakwa na ukatranquili hadu usaini ya tabia ila ukango subutombo kaya kumanda feso ni rimro hisa kama na ukamahakama ngarombo mnyezi mguru parse rupele shishiyo ruparise rupe mbuwa uketarehi udoji kwa mawe wesheleye makati ukaya abo ukawaziri wa daula wa mahakama na usilamu hutimbizao silamu mbanjeu osilamu utsimbiza mbanjeu wardi undra gima ojambe ngoni kwandu leso za usilamu dao bibum hadusain usilamu dao bibum hadusain sijuandela hule sha batari hangu ihisa amombo Mwenyezi Mungu nrudini pange wakati njeni kenda mina nyiri hadisi haswa de masuala ntina ujwani ya nafasi wadu senu kuna ujorenge wanurende anazi jomba ngojorenda wala wajoa honda zema haro ili wahonda mbamza faida singarendo hazi rehunda zensaba mwili za hatu deziri lisawo bumhadu sayini deziri liba oluwaye bumhadu sayini deziri angalili au deziri tinao magari mafura bumhadu sayini na mjue heli mrangali yao basi ngarjo heli mrangali yao buwachwai msau wingu rishashe bande shansi shakarna humbani nafasi bumhadu sayin mdenge kwa marinu mwitoze adabu rangu wala hata vanu mrudi mje mdoji ni arugima endi mbote wanido mahakama ndabi bujoka ujodore mefuba mahakama atoa natija yo mahakama ya Birlando mahakama ya lwa hasiba kwa Suman mrambia ukamrohitwa wanansi kawana ukamahakama ukamsamwa rohitwa kabati costa yokange fanyo zanozila ukiyabonga rujuka mbani nafasi bwa Suman peti jango si usalimu ebenge hata mpakanda abo ngarjohana na hamlenje amjodo chwai mwenye baraka na makandida wao aja wa mawarendana zijomba shasi wa henjume kama hunda mbaba numbire mwajo shiasi ani ofahari wandabu wa uchayo kaya sisi daula huri sisi karna ujardo diktewa sisi kabati msijo jabanu iri dikteye sisi kabati jabo sabo uchwai chandini mwaparoka indepanda bumhadu sayini hana sharia shahanyu wanyiche yokaka japarore perewa na daula sharia shahuchwai no mswalata no saramba avisho ndisho mlonisho kwa kweli kabati daula ukaya ngejoka parore perewa nensi shamsi paroka rongowa mdordi mamboka vala Marekani jau vala Faransa jau no abonga mwamba ukaya aidimbara wakamtukufu mbabasti janamani nyinyi daula huri ni badam lo huri nyi kamfanya zoka nyi daula huri wassalamu alaikum.